sini nama sabing kadere narima kona naro werekada kami nama moso tulia paringerangan masalana atutung liuno taye tingkalingai bari salat dan salatu li zikri isatna sempajange nomor sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sinina papuji makoto perpe memelada ya keluturi ni puji napunai pung Allah subhanahu wa ta'ala punna sinina alange lololisa termasuk di nyawa tapalimatan rewe yang kat nailalana tutung linotai. Namun detu na marigaga to makada bolaku tapi kumakadai po nga Allah Ta'ala salaini mati gitu ya de na marigaga to makada makunrek ko aroni kun suba asami mamu tapi mo matangangi sidapi kumakadai po nga Allah Ta'ala wala kutu barsidina jukaki ya narima konan naro serikomangi tulimana si pahat dari sisi na agamay nilolongang asalamakat tungat-tungangi maka di na paja tu siraga-raga memang riwat tutu tamopa lompangan rimajing apa di tematita ya iya roh matingangi pak masalah waktu bawang ya masalah waktu ya magai pura memang ni dapat tentu pong Allah Ta'ala ukumupi ilalan na babuat ndok tay tampu kipa tampu lang napat tentu ni pong Allah Ta'ala iya waktu mati ukukumun rumati aku tu pasabaran na mati ya walikulli ummatin faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun ya kunadapi ni purena petentu pong Allah subhanahu wa ta'ala malolo labbi kumatawani madisi makoto parpai makumalasik sadia kiyari ganadi mati ni ya namun ni arwa mati ngange tolina sau kela yari kacapa ya termasuk ya cepat-cepat cek deh pak mana kaji tuliwasa ngeliku deh baja mati iya nih masalahnya nasabarin na barrita cepat-cepat wadi jaji mati ni ko bajai tulia masamu piali malampi sunga makanya betul ko natalipong ya ali malabi na pasale makaraka taulalaloy sekitar magharibi yolo na magharibi cede ko sona mati tan lupay mo paganya pa ustaz dah ku dijit ni yoro ya lupay na takut mateka deu sempat talipungi ki mata jalai so gitu sebayar matengange boleh ridho angkana tenri sana makanya makanya kita wa aksiru zikra hazimil lazati ya komandre ki nak nama lundra paringarangi pakai ngade temakada engkan kamatu sid di betu malundra pinaya na bawanga teh nadina gaga Allah langan natama dina gaga langan natama sila masabing iya apa wasengele ku sadi dito watasya ku tak bikalima matasya si minggu ya perpada ya romatinge manang kamana risona ya pa aku ya wani ngak lebu teh mak dupa-dupa tu ngatu ya dupa-dupa canno naji ada na poda teh ku medisimu pi majik na tepan wasat tanah tu si tujuan nah bah ya nadapi si di waktu komo bebe kelo nata de to nule mamai ya natanya pamasin pengalata la angka 4 juta tia tapi digaga Allah lenganna sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna pesesat memen ya deta mumpun ike penerang mopi waktu tu iri waktu dina penadapi si di waktu tatutu adam panda pengalata la ya
narimakan harus ini masalah dua tu sifat na pebokongi ki Allah Ta'ala napaki na pasalosan ridali. Nomor sidi as-sabr sifat as-sabarakan. Nomor dua syukurun sifat as-syukurukan. Makanya Nabi ta'al imanu nisfani ia tepat istangan na dua lica ajena si dia ajena puluh iri as-sabarakan si dia ajena puluh as-syukurukan ia tulemu piara ia dua sifat insyaallah matannat tu ngelinota matannat tu amatingata lebih petanan terus akhirnya iruntuk atanangat tongan-tongan ri surga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mode tu masampaja aku tu sabarama tu suku pas digaga syukurkan na tahu dia na sampaja mo to 500 syukurmu digaga. Syukur timu mi itu. Ya. Sehingga masabing kere asabru miftahu parat iya ro sabar kange iya naro naula de cengi letuk kue di tau masarepe na dingi ya iya ro syukur kange iya naro pere pape de cena ringi puang Allah Ta'ala makanya sisat ya sehingga masabing kere narima kona naro werekada kami nama moso tulia peringerangan masalahna atu tungiliuno taye tingkalingai bari salat dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu isininna taumatapa ittaqullah aja napaja mupasuku tepam haqqa tukatihi upasak kono sebab pasat tungat-tungang aja lalu mate kode musallat tungat-tungan ya melo kapodangi makada sininna tau matapae atun rutunri makareswe dalik magi aja lalu mate kode mu pura sogi dia nabi kabar digaga tu apringera makorsa de mematona kor wirik kadana puang alatar digaga makada aja lalu mate kode na pura mi waram param digaga. Jadi ini peringerang detopa nangkane peringerang maka de sininna tau matapae aku raga kono sebab pakuraga tong sari komangi monolongangi aja lalu mumatu kode mu pura mundri onrong kode na pura matande de igaga magai ia waram parange ya punai gang kami riwat tudena nak galak gana pesae makanya dini pesan ia pangkae irita ipake tanrita idudu iya nadapi wattuna medau ki iya regade ludung iya makanya ajaralu mumate kode musallat tonga-tongang iya na toli ye wasirraga-raga kudino amatingange alamul barsa para masyar letu surga pamasin pong Allah Ta'ala makanya iya na simata ya peringarang ya sini nama sabi yang kedua jadi ajalah otomatis kuda tersalat tunggu-tunggu. Nah, untuk itulah ya kaki si pulung-pulung ya, di leseng adina untuk si peringerang-ngerang sekaligus milau dongengi almarhum Haji Abu Bakar yang kali suri pamasina pong Allah Ta'ala insyaallah ternapodo mana lalam madeci yariga husnul khotimah napulangi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ya gangkan insyaallah itarima lampu sini nama nak madicin ya dampeng sini na atas salana na sebab mu imang mu ustaz mu perditu di gaga atas salana ya cuma iya kumutama ni rilalan na golongan na tau bertakwa salangnya tongan-tongan kaditalah ilaihi gafaralahu fa in lam yastakfir nak dampeng pong Allah Ta'ala dosata di panalinga wali peleta lebih-lebih kutumak dalarina ya almarhum manur wengkalinga imam masjid kurang lebih mungkin 20 tahun kuya imam masjid hanya sekitar 10 tahun yolona katik kak kurang lebih 5 tahun degaga tau mata pak makara pura kak katik
Nili kata masyarakat baru bimbi lolo. Mas sepeda to kat tilo masigi ibang mapi paci makarete pera madeci ni sepeda di namu deto laiwi tu agau baliangi lihat saja nanti. Ya. Mati po imam mende jabatan kemanci jimang. Ya. Kurang lebih mungkin kurang 10 tahun mati imam kalurahan saya ditunjuk langsung menjadi imam kalurah digaga jema-jemang agama pusiri padahal makadai sumpuloloku la ilaha illallah siaga galunna tumatom munapakatan ding siaga to na balu law masikola kuju pandang melomok kupi disu mancaji katte batina tu tema kada sisa ya. Sini nama samping kedere degaga mempersoalkan apa yang saya cari ridhonya Allah. Memang Pak kau sepintas selalu dia nak boleh jadi di hujan nomor dia nak jadi dika malah dekat ia nandangi tapi saya tidak menghiraukan itu. Kenapa? Ilalan hatiku ia na decing tuli macinai ia na masalah di season na melo. Inilah kehidupan. Makanya peringarang ina upanna na sarah, upanna na susah tak kuragai aja na labat tama iya kuilalan ni tak kuragai winasuna sabak si paasa barakang aja lalu na pandasa rasak ya. Ta dunia malunatun iya tulino onrok bermasalah ya bermasalah malunun mapiha takko angka mana tahu dia kena runtuk masalah tapoda-poda mo agar resipna di itu gak tahu dengan masalah na pikir bicara mulai masalah illa mangkana lillahi ta'ala sabaraku musyukur mugalu tau barugai melungi-lungi illa mangkana lillahi ta'ala ketani masaki kupung Allah ta'ala wadingi malau tuluk kepada terupa tahu wadingi milau tuluk ke sijista ya wadingi yon rima denge sediaki masinya wata muya tu mati tu matu tapi kuku kipong Allah ta'ala mak dalari mak kata ni masa insyaallah deta liwa-liwa taruntun ni asalamakat tumatungan ya. Itulah hidup ya sinna masalah lisuki bengu masalah mating makanya tenapodo mana almarhum iye betul-betul mencaji guru ngerisisi tamanang makanya kong katuta pak tau mati perintah agama tazuru mautakum ya kong katau mati si kasikan jakna tak gang kau lengi na sebab cinungati turu talalangan ni joluk palawang wasallimu alaihim untuk milau dongang itu mati terbayangkan ni pak aku maki kata milau dong tu mati ya. Wasbir lama sosanjakannya nih pengajari pak dimundrina pengajari bayi ini pengajari anak nih pengajari serasurna ya. Wakafabil mengwaida si kanjakna yalai pengajak kutullah tu matengi teranak-ranak aja mau tapuriati ladai nere gak dapiri matu iya matingangi manasang kadapina di pagaga tau mati di gagak dapiri ya. Penapudo menameh tetamuan pakuite tap-tapana melampis sungai mupa pak mo tu tomatawi ko purangi makara melampis sungai mupa mario to penak dina onro na pujina je tu te anu tuwe pujin ya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umroh nilurat tamatika al hayatu kasiratun iya tua-tua ngatul dinoi cinampak mi palatuk siruha bilhamd aja lalu mau cepat-cepat mati kau baja tuli mesemu pialimu malam pisu ya sinna masabing kede makara kala lang mati makara ka nange dikap mengkeripat na ya mah ko to Pak Moji kasi tangaban ni Pak Ustaz angkai je tomatawi may kasi madudong
mitejak kuis tengah na dua ya insyaallah tatajan pakanjaki jo peringarang aga na poda agame di gaga salah maka yo ko tahu maka si melo mate upan na ulemi masak de di gaga sak de yang kalinga sangadina iya tu asal rahasia na pong Allah Ta'ala ya guriga de pulik ko pa ubakan na pong Allah Ta'ala tapi akar untuk kamaki tau marati makar ajak mo tak kada-kada ulawang mamakue salay mananae kuna pujai nyawa anak tawe ya itu Pak. Wah miti aku dene guri yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Pengala ta'ala si mata tuntungi atanna si mata palayolongengi alena pangkau kemadeceng ni paturung apa masih jema-jema salah yaitu soroko dena pugawi sempajak biri jama jamai mariupi nak dina kuna dapi betu engka dalemu si kanjak na tau yumege aki gunana lori parani ripancaji lau ko make guna koriti itu untuk mata rupo dari pengalatan gangkana termasuk ni tau lolongan rupo dari pengalatan melo imate istiqomah Allah tahapu ajana memitau ataku purni upalatu ke Jibrilu makada sinin na malaika yang pemanangi tau upuji melo imate wala tasanu ajana nama sinyawamu alupaini akarisumu alupaini wijawijamu alupaini sininna isan nalino pada toha komas sempajako maka cukup tomas sempaja ya lupai pajolo lino ya di tunawat di lagi-lagi tu kupur takabere Allahu Akbar ditu karena laba nama na lo pasai dai nang kami wasuronna tete dia namati ipa biasa aliwi salatu li zikri isat na sempajange nomor di peringarang kanya ko tau belik-belik tu Pak dia na waji ke sempajang diga peringaran ya wala tazanu wa basiru cak dio-diono magana tasaddi kupasan na po Allah Ta'ala letu tau meloe mati cak dio-diono silat da cak dio-diowe maka iwiringi pas sabarang onro dituntun na po dari Allah Ta'ala lam yuhruju minat dunia hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara makadahu dena mati tasik dia tahu mupa yaku dena pura ibital lalan rolana ita mani akanjak na melu mundrilau mundri melu lepang mundri melu istirahat letuk surga pamasina puang Allah Ta'ala gangkanna cak diutungan aja nih tebati Pak teko melu imati nalupai waramparan ningerang waramparan ningerang bainina silat dak kici engka korba surga telomite dumpen ni melu namate timan nak mopa dalam kistas bi kan anak nak kosat den boleh mogo je mite galungin na umayanu magamo asina ubi dungas sumani melo na mati malada memang ni mak bersih rewa memang ni galun namo panau mete tia lepak paringaran na polelino hubu dunia rasu kulli hati wa nasru yaumal qiyamah panna di batimu puji dino macipi amate ngemu macipi atutung memberi akhirat ipatok kumatu di gongkana buta si buta-buta ya tiba mana dia nama kadena makanya peringaran nama kai iya decengi iya biasa ini mapa
kung kata banti asrumo biku po nga Allah Ta'ala di na may nga tajamui na pasaw si diwat no biku matu untuk mati di na mulai tiya iya po nga Allah Ta'ala unrula dat tanah puji tungka waktu tulinas rumo biki hayyalah salah ataku makanya tua ramparangi tapi dimu pun napakasih si matu kumateo kanja pangka buat dimu pematu na kumateko makanya disingangi buat dikko malah salah dak matu kumateko makanya ko malampe sungaki musiratu tak kudi tapak baraka itu tu ngetah sesekali capurna tapi kota pahang Pak Guncin di cingi oke sempajangi makanya wasrumu biko tungkat waktu ayalah salah silalona poliki buru cuku kita wui pesuru lemu nyawana makanya aturan nama pepedu yaje nang kata emas sempaca pagkasingimi pangatata ya magharibi na suruh mo bisiki ayalah salat atakku di pagaji mo mainga aga pitawuri ukuya sempajangi Pak Guncin na dicing wah paribangi ko wali tutui ko upoji ko tapi kudemu la tutui alemu musasak mutu alemu matu lemu nyawana tulimun rumah hapi tiap aja sampai tituk sampai dan lain sebagainya dinengkana mitang irita ya. Suwi suku-suku agamata paringarang itu matinre as-salatu khairun minan naum ataku dinri patu matinro atau marjatoko masarulak bisempajang ini itu matinro agar baliang ipo Allah Ta'ala angarro kong karang kamatu si di muangarro di gaga balina kadai bainena Allah bapakna subuh-subuh kasih kega pajak tuat tamay nga bapakna pesa dinni ulaw sige tarimaran ni atik kutakap beri pu ima diki gaga ko jiji manidik miwat ditungtunga ya kadailah kena ya tu ko patiron na tu Allah Ta'ala dito na mata papisa di moje na capu-capu ibalisi mataku matinro tu da nga mana na kada abesang lele bulu terlele abesang pinray nga tapin pangkau kan kecuali ko ati macina makuragaiwi di gagah mawatang makanya ilalanna tungka malapat teh baik lapat raja-raja maupun lapat pitara detu na dedeng kalingai demi na jampang ko dita pahang ko dita pala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajawzuna zati tasalla ataku di gagah mawatang kuya melurang magampang ditu gaga magampang kuya pursingker imawatang makanya di pagagamu maingat ya ini Pak Yakur makanya aja tahir aku kata dia kanaluan masigi pandana dia nak gangkau langi dia naleja masigi ku subuh na mati silat ya ya kong kata Allah maka jumato di kabab pitana tamah dia nulir robe na mati kecuali konaneng alina kadai teh yemani Pak Ustaz Torlana aja masigi na pulai mu piada mi kapang aja sisa na tollo dah kuy ko bani bawa undur riawana pahang agamana
ayah sama kami kapan itu sitel sini nama samempa ya agak pitanda aku mau beta mati nomor sidi idza rasraja binuhu nabitan ni puang Allah ta'ala kuasan ya kong katau me mati nama pusat molin rona demi nabat ding tumandri syukur ku mati magi makan jalan amatan iya na dena makan jasju nate marakku tilin rona ku melu mati ku melu kinita ya sangi nyata ya nomor 2 wasara fatainahu ya kong katau me mati naliramo way matanna mo marica mi iya na tuway mata denun lay apirana kerlang takcuk ya nomor 3 iya kong katau me mati na marah kumo timunna iya na tutimu babanna suruga tanya babanna ranaka ya pa itu timi pasumpangi 2 babang meki pancaji baban neranaka tulilele ki manan nak curita jana teh baban neranaka itu tapi aku meki pancaji baban suruga berik-berik kada madicing asikri-sikri ki baca-baca ada na Allah Ta'ala toba-toba ki baban na suruga itu ya mari sitok ya natanai teh makanya Pak Ustaz siaga ji on romatu kusuri mundri dah ku dipe nang kata law pangajeng dan na ide nang kana manas na pautair dah ku iya itu dibaca 2 mi ada na si bilang ada ku di paje dan kana tulowe mana kata pair ya ku tanah si di dan kana tulopa ya tapi tu lo mana mau matu magai nak kada ya kau itu nasi bilah kenro ayah letu dah kuda timumu ya tu beri kada pak dong canno memen nije canno memen makanya si nama sabi yang kadere iya apa makukoi makaluraha nggak minta nak makaluraha tapi asma imam mengatur mana bal lebih 40 petugas saraku tu diwatur menibawang jalankan jemaah aku tu mati anu kebetulan ni ke masam pejangin naik kada iya Pak Ustaz maga betul nak membaca pak dongeng nak kada tak gala-gala cik memang Allahumma la sallam yatas ni ke pasuruh iya Pak Ustaz maga nak napak no kalap bonge sarri di buluku memang itulah ya sini nama saya apa je kata makanya sempajana mati makanya peringaran makanya sipan makanya batena makara so ita luisan sempajang pak iya nade gaga ya tabulai ye takur ragai dengka nomor si di sana sempajang peringaran as-salatu li zikri iya sempajang peringaran wa aqimus salata li zikri tetungai sempajang sarikom mengimingarak nasepung Allah Ta'ala makanya pak kong katau macai ya nama kanjamu sempajana ta peringerangi paja tu ya kode na pajang katu bicara na makara deje umelu pijari macai wilur mimainga tuci kung kata macai ni peringerangi pak natia paja lepa isak na sempajang ya nomor 2 sempajang isa na sempajang ada sampai tu kutu mas sempajang pak mau tahu bebe makara-kara to de mining kali pak digaga cali-cali 3 rona ya ya. Ada tuh kita sepaja Bismillahirrahmanirrahim ada makanya mau mas sempaja sunaki tapakiduti lillata sibawati mutta sebagai akada-kada ya. Pangkatota mas sempaja mannawa-nawa Allah Akbar ada kumannawa-nawa teh ya. Nomor 3 sana sempajangi sifat makanya tu sini na sipa ekedo ila sempaja makemana makanja ya kuna dapi batun na icau orang ade icau roh Allah anu malampu isuru ki palekko palukun coba kon serko mang macek isuru makanja mak di memang tu aja jika tu masuk kala Allah magai dena makanja ko makir padahal isa sempanjangi paringarang ada sifat pai makaratu ninita de mulle purai wiberika na madicingi mu mati kalaki
ya kung kawiri kada melumu pada timbangi marcik dicing di mo batampatuk mo paggangi majakai nyawa na tawai ya itu pak makanya sempajat demi menapa makanya kan walaupun tanyaki nabi tanyatuk malaikat deki gagal pak poliri atas salangi na sebab ia mapuning syukurangi pun Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga masa bingkai jadi inilah tanam podo mana almarhum iya al-a'immatu du mana ia sangi imah pak penjamin ku imangi kita harus menjamin maka dah sininna tau maka cuy ijami manang 27 derajat ya kan itu pak Edi kutimang pertama-tama ku makan jangan ditujui a'udzu billahi min hizamba ipung talindrungi kak po dari si tamak pakatulu-tulu ya pak kadang-kadang tuh lengi pamulai ala pamupu lengi nunrilat tuh ya calindrungi memang ilahi anta maksudi wa ridhaku matlubu riuta upurn diri rotai munri 20 mana pitu daraja assalamualaikum jadi takak beren tamani moman nawa-nawa itu untuk boleh Allah Ta'ala karena yusabbitullahu ladina aman untuk lisu memang di pengerah madicing makanya ipa biasa mas sempajak berjamaah lulus supi aku sempajak berjamaah ini makun raya ku meluki mas sempajak kulata di nana marikata tapi selama di lulus satu alita digaga tahu dinis galina mangka makun re pak tumato terus terapulkan pak ustaz iya aku mas sempajang ditugas di silengan nawa-nawaku ku kiwisi pak malampi itu nawa-nawaku biasa aja lah tu Jakarta mas tengah mas sempaja walupa ini rekan di naweding ipandangin ting sempajang salatu miftahu kulihir sempajangnya pak guncina sinin na dici ya yarna husnul khotimah termasuk lalan napuri pengalata kegatosi lalan naulah tahu deh nami tahu tappa mati bawang ilalan na akurangin na ramping ipong Allah subhanahu wa ta'ala ternapuruh kukumaya digaga makor pak kuirita masigit pa napajit tu masigit na tayo irita taperisan ni makaro tahu mata pak ukwe tahu bertakwa ukwe tahu makanja ukwe itu pak apalagi ukwe pinrawe luar biasa sigit nota ini makanja kanja sigit pak maki marni dia kumai makro pam sigit mitawe ya alhamdulillah madarimi di wak lona masigi natatalu siap mi patali siap mi tamakun re dah kala tanripa terupa makun re kumai magi penelo bang lada liwak lupu nako ditu kata loma birijama ala iya ka po di rapat di loma birijama kur dia mungkin ya tapi insyaallah anak tatumatu iya mana ru disari sini ilanna kurangan ramping pengalatan a'udzu billahi minasyaitonir rajim tapatuji pai makku salai kala iza balagati tarati tanna podo depa taniato ikona tuju berarti ya ko takku weddingi na tuju engkala na tolisse pasabaran akuasanna arajasuwanna nania pamase akkamase na pengalatan nakara pengalatan wakilan maraka ya pakan kamanan ni surat rentemu sademu tuliwo bikum asyara magharibi isya denang kamu mainga makokwa demu pagamu mainga ya pakai ni pangkamu kong ke pangkamu tanade nasiriku im malakal mau wakilah maraka kamu pagawa di pasalama kok wadanna annahu firaka inapai makada
Allah kasih mati itu ngaji paling iya maji nang kamakawa pusah ya kupung Allah Ta'ala papusay tawe mo aga tabicikan dene pasaming kadingay yata nampay makara toba atam mo pong karipong Allah Ta'ala coba naik ular riulu mo toba angka dampak kumuruntu 10 maninyawamu upas sa toba no inapa toba digaga dici watapat isaku bisa kasih kado magi na si kado tahu pacay cair memang dia mati na mati itu makanya pa uparinga rangki ya iya di biasa pacay cairang tepat pisau lalu pacay cairangnya aja nendrik boleh pamada atau pacay cairang mini ji mati ti macay mo birita ya acak adaku tabaca gerik la ilaha illallah sila surna kada iya meni iya sipuli baca dendrik atau mali bahasa di kapa jampang macay ya jadi iya di biasa pacay cairang ku biasa tanan laki-laki tetap pisau ni nah bisa digaga pak mo pusulin ro tapus utu tato 5 sumbang lah man rasa gitu nak wananangi ki aja pikoto neji koroni tempat 2000 isina pukidu isija sak barak muki ini nawa sak barakku lolongat deci tau sak barak iya ko cau ni sak barak pala ni madeci daripada madosa ki koronita ya jadi makunai makaroni makoto ya kusiladan ni mator beneta meloreng madeci pekerjaan nanti beli limit solai di BPKB nah daripada mengingiki makarisongi pangajari tu di demo panamainga nah dia tata masuruga kude na taba baineta kutudia tu baineta parakai ya aja tamaca ibu digaga gunana pidato ikwa digataw na kana pak di tasadari vi majato pidato ikwa megay taw na kana itu rahasianya ya makanya itu pak saya itu ketua tim arah masalah Kabupaten Sidrap bisa berjumlah 600 jemaah ya utan Raimanang apa wasur sali oh iya pe iya no tu di macara makuyawa kuma piratu ite bisa iya pe tahu ya jadi ni to para kerjaan udah ko bahaja ko wani pe makuma cepari te aja mesti dape apa iya ku sidape diga apa gajaran digaga na labirang na kurangi balanca na iya na kurangi curita makanya na iya kung katopa curita lo bulata yo ko purni tasala ini mage muidi na curita batomatu kulete security makuti ha kuti tulinyata tu moji purana dio ti masing korea sing kan kubali bola demis sangianu ni kaji makuitu majenai ku malay sara sini nama sabing kadere para sira na suci de mapang wang ite poleraku magay danay ya kung kadina ku itala mangalih gola kopi abang ade matugagadina ku di law minrang manang kamako kurna na cocok ni tapi ya rucaca na tilo na curita manang ikut ni semana jete pak ustaz laku sikan na sisang ya sini nama sobeke makanya dito pakai je tacau tu pak ya gangka tu lena tetong ya tite pak iya kodosata antara idi si bapong Allah Ta'ala maka bisa di tas sempajang to bisa di tajampang mapuasa di tapas susaka iya kotoba mokito lah nilalana nak dampangan itu tapi kodosata antara idi si bawa para terupa tahu maka di pong Allah Ta'ala iku mato siak dampang letu pangadilan Rabbul Jalil
tu disipat aja ku musyak dampangan aga je pasisala ko demu pahang nyawaku na pake nyawaku upanna na nyawaku mu pasisala pada nyawa iya mewa si bali asri mondri dena sadari teh dena siwa ada bali bulan si kako itana buang Allah Ta'ala newa si salah gitu be ya ha dero jepe musewa ada yanu nak kada de Pak Ustaz sama aku je rugi mami sengalemu demu rugi ya iya Pak, makanya ajakin nang kepala bayi sewa ada mak beli bola aja. Nyama pajak kutu siapa mak beli bola. Makanya iya kui diantar buang Allah Ta'ala yo kotoba ni nak dampang tapi kuir. Kadeh o kotoba siaru nerita aja je tah taru lada. Aja. Nah. Sini nama sobek. Watapati saku bisaka. Sikaddo si puta bitina. Maka dari malaikat ekat lupai maka dari pengalata ila rabbika yauma izin masaka malaikat aja mu cabut tacek de rimpai kena sisang tanrana nomor sidi ya kong katau mati nadena toba pacai rang masiki tu ni magalak tu ni macarita ya kode tasyu arri bangina manganga ku mati ya tu disuruh bangin apa tamate pengamam kan jari takon ko de iyalah demu pasat de mangang aja make meni mate tu limewa mopi yang kedua ya kode tasyu di mana tu lipecu tu dakakna mo idio baku make madisi mopi na de mewa maka sisi tupuk na dakakna ya kode taripung ya jena mak bangka jena coba ka nyawa na matuk kamu pa ini Pak pita mana tuh ya sini nama sabing kedere untuk itulah ajak tapat cecereng ajak tamasike apa itu sike Pak di sisa gapa singarna Pak moje pada na tahu sike cerita tui tuh ya Pak Ustaz kinru kiji boleh dah ku boleh mama nasi haji nak kenimin lo makar kena yanu na mipi lo makar tahu sike dah ku tanita toh alina di hari nana sintai timpatang itu apa jadi itu megamoto kagak apa sengaran dena kepada sikikan utamanya aku si campur ni sikit na telo di Allah Ta'ala mesikit tu kan itu ya sini nama saya mengkedera jadi tanah podo Allah Ta'ala na tuntungi mataruna susah bitullahu ladina amanu bil qolisab kesimpulanna ma'asaba kami oh iya cinampa mani Pak sak barak mau kejo cinampa karesa di bici ni papir itu melampelat dan ya Pak dan iya salah ya kesimpulannya ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafs mumputu mopi sininna decengi puri kumanang pong Allah Ta'ala sininna tanewi deceng idik matona sabari ya betul sabari ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adeletna pong Allah Ta'ala walaupun kenyataan angka tahu dena masagena daletna angka tahu nampi kasih lasa ia menjadi masalah kau tahu maperi daletna nampi ilasa nak kada ibali mi kasih tetu dalle padi tulinan pilasa na cecepong Allah Ta'ala tahu timak dari kewe wala tahinu apapun yang terjadi ya ku ilukumu aja lalu muparatu ipadimu aja mupaturn aja mulai meriawe ya wadi jaji masasak kulino joko mulai sak barae malungi-lungi ko serumundi iya lino onron na memang mitawi ucoba malasa ko aja mo sangelimu pasileng wadi jaji madisimat teruna matu wa antamul launa in kuntum mu'minin kesimpulanna iya na tepak motonga-tonga mu mulai matandri darajatmu matu serumundi pada ibu-ibu majelis taklim alhamdulillah
ya pura kapa mak baca yasin agak dema ya alhamdulillah ya tumakun repa magalada sapa kegiatan itu untuk lolongan igak na puri po Allah Ta'ala ya pwede kasi arone itu tilomi makareso kadang-kadang nawalang eso kadang-kadang we yang mana kutupuli makareso ni jalo kang isat dinganri maka rekat na tamato ya upuan makna mo picuk lada misi bahasa rilau asalang kamu ko kasadiku yolo kuande lolonga kuak palandi malango mana tutama daripada ti mujallo kang mode mujallo kang bitato sila nga tubu barakatna kuto siolong ambok nana teman daya ku pandai cuki sila nga barakat itu samana sa di manca juku mana ya rulabae de na makare nang katawa tau sisa de na mananan nanggirita ikatan cinta Allah kasih pada mainga kina pada mainga pengajaha iye digaga tu tau na kana digaga to ipatuju digaga to ipakanay tapi kanja na ko takko ang kakina kana tasadari adeta na sebab makara digaga mawatang kupung Allah Ta'ala miluring malumo tasapani lumulumuna tasapani runa rigaong kana ifallaha yafatka to dito pugaw napuji napaturungan pamase izalam tahtahi fasla masita ya ko agi kita itamatu nakumati ki tapugo minta puji-puji pengala Ta'ala pak mo ta cubi-cubi dito narigaga ki kadani gari ke pengala Ta'ala sejak guru kong kelo de narigaga ki de maka ia lino tane memang onron na macal matak gomi kami na matandri mahadapi matu nakada pura tu mencubi-cubi kopi matu Rabbul Jalil hai pura minra jaruna yano maka lampi pitatna cek delat na badi pitatna mupadisu mengaku ko antakulu yaumal qiyamah ya Allah itu tau matapai tau bertakwa sininna atas salanai poda marat degade nagakui kali puang Allah Ta'ala wak dan pengemanan mana sebab selat tonga-tonga ko bercapur iya pada sabar wala tamutunna illa wa antum muslim makanya terakhir paringarangi kina ilalanna tutung linwe ajak lalu telepak pahangi masila suramanang aga kuncina silurangi madecing tas silurang meja ya kuirita ita atas salah tuma paringaran sebab wirik kada madici kuirita mate makanya pak tilalau dongangi mantang imata watan na tumangi ko mati rejina papatulana ya sini nama sabeng kaya pa tadi macan nena saparna kasi papasile matawana nah kada dito je gaga na tong kamu jamai pak ustaz yuk kamu kira macan ne kong kacarata apa kabupati kasi tuliun ri macan ne to dia lele kumi ya kereta lele tamidah ku yang puang Allah Ta'ala meruwi mamarang-rang ya sini nama sabeng kedere yang kedua sinin na wading itapaki guna mumputu mo pi tapaki guna ang kapapedalik na puang Allah Ta'ala tapunay ito nga sesa dito je tinamika tas sumbang ko tapari tas sumbang ko masigi ini na punay ito itu monre megay ulawat tapoto tabu deni sakani kasi pak galagan non rita matu kumate tapi kupure tapasu ala makanya pakuragai wipikwi carana natu mancaji ulawang tuleng yanaya sasal tungatung maka ulawat tulenge itarok kalau mari ulam matui ipaki ulawang memni mo ilam matuli ulawat to denul lepindra ya mungkin yang ada seperingan maka podo peletukan tanah podo nampak barakai pengalat Allah tanah podo maal sulah tay mana makoto paridi manang melampir ni sungat tanah pak barakai dalik tanah megato
Nastu si mata siama ama masih kampung masih lasura selang gangkana insyaallah aga manca jelas ko mata kina dampang pengalatan aga manca decing na tarima wadecing na parla pilapirang apalana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tak dampang nganak ko kata salahku malupumi mamitu sadaku ko mapidatokan jadi bisa ko ni tak tena kedah tumatola daji prir mah korajana sadan pamasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah